खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरी बा पुनमकपु तरामना ओक्सरी हौजिक फावगी मरुएबा पावटा साम कुनमरी सुबा पुलिस रेजिंग डेगे थरम पांगथोखरे मथौ मसखंगबा पुलिस पर्सनल कुंथागु हुमदोइदा इकाई खुमनबा उठ्रे पाव संदोंग पिजरी साम कुनमरी सुबा पुलिस रेजिंग डेगे थरम ngasi ahanba Manipur Rifles की पेलेग्राउंड पांगथोखरे थरम अदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाय खांगमना अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी थरम अदुदा राज्य सभा की MP अब्दुल सलाम डिप्यूटी स्पीकर प्रेसो सिमरे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी सिंह MLA पुलिस अमदी सिविल की मकोक थोंगबा ऑफिशियल कयासु थरम अदुदा सरुक याखी नेपाल सुबा IRB की कमांडेंट PG सिंगसिटना पैरेड कमांडर ओजुना पुन्ना MR IRB पुलिस BTF होमगार्ड अमदी ट्रैफिक पुलिस की नुपा नुपी की अपुनबा कंटिंजेंट कुन्ना सरुक याबा मास पास पांगथोखी मास पास की सलामी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना ओखी थरंगा मरी लेना नुपी पुलिस पर्सनल अहुम यावना पुन्ना पुलिस पर्सनल कुंथ्रागु हुमदोइदा DGP कमेंडेशन सर्टिफिकेट पीदुना मखोइना तौकिबा थबक थरम सिंबु पुलिंग थगतखी थरंगा मरी लेना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना हाइखिबदा मणिपुर पुलिस ना लालहौबगी इरांग खक्त नतना खुद की थोरकपा थौदक वाथोक कया मायोकनदुना लमदम असिगी लॉ एंड ऑर्डर की फिबमदा ngakpada लौरिबा थौदांगबु सिंथाखी तोगान तोगानबा लालहौलुप निफु हेना लैरिबा मणिपुर पुलिस ना थेंगनबदा अचौबा प्रॉब्लम अमा ओइरी हाइखी माना मखाताना हाइखिबदा लमदम असिदा लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन माहिरु सिंह के संस्थान अमदी नुपी सिंह के संस्थान मरनाई के नतगा कम्युनिटी अमदी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्टा थबक तौबिगनु स्टेटसिदा शांति लैनबगिदमक यानदबा अमदी भाव तानदबा खुदिमक पुन्ना वारी सानदुना हिरम खुदिमकी वारोसिन पुरकमिनसी हाइना अपील तौखी The state police in addition has to also tackle with proactive civil society organizations, students, communities, site activities and elements like drug habits, organized gangs of creating leaders. The state government has committed all stakeholders to come forward for a discussion. If they find anything wrong that would hurt the interest of any group, community or organization, I, on behalf of the government of Manipur, once again call upon the leaders of civil society, organizations, student bodies and women to come forward for talks in the best interest of the state as well as for the sake of peace. मणिपुर के DGP सैयद अहमद ना हाइकिबदा लिसिंग मसानिपान मौद्रानि थोइगी अक्टोबर के तांग तरागा मापनदा मणिपुर पुलिस लिंकटुना सुमतंगी पर्सनल सामरी हुमपु हुमदोइना मतमदुगी पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर क्रॉफोर्ड की कमान मखादा हौदोरखिबनी ngasi मणिपुर पुलिस पर्सनल लिसिंग कुंथ्रा हुमदोइ साथे लैदुना भारत के ख्वाइदगी फाबा पुलिस फोर्स अम ओइ हाइकी लालौबा यावना तोंगान तोंगानबा फतबा थबक तौबसिंग थेंगनबा अमदी थेंगनबा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम असी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मियंग मखादा मणिपुर दा लॉन्च तौदुना थबक निंगथिना सचरी मसिना पुलिस स्टेशन सिंगदा लैरिबा क्रिमिनल रेकॉर्ड सिंग असी भारत लैरिबा पुलिस स्टेशन खुदिमक्ता फंगनदुना हौकिबा सही अमरो मसिदा केस लिसिंग अहुम संवा थिजनबेगी थबक खुमांग साउखिल हंदुना केसिंग असी मपुंग फाना लोइसिनबा ngamkhre पब्लिक सिक्योरिटी की दमक ख्वारमन कैथल यावना इम्फाल सिटी की मफम खरदा CCTV कैमरा सामा इंस्टॉल तौखरबा मतुंगदा इम्फाल ईस्ट अमदी सिंगजमई कैथल की मफम सिंगदा नौना CCTV कैमरा सिंग खिन्नबा लुपा करोड़ मंगा सैंक्शन तौरे हाइरी The response has been very encouraging and an increasing number of union groups have come forward to rejoin the mainstream during the last few years. Their total number now coming to more than 3,000. Manipur police today are making sincere efforts to bring about a people-oriented service, transparency, more efficiency, and an all-round modernization to win the confidence and support of the people at large and to serve the people better. थासिगी मरीदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान बा मफमदगी लाकपा क्लब अमदी NGO सिंगना सरुक यादना पांगथोकिबा मिफम अमगी मतुंग इना ngarang ibudau यांगोय निंगथौ कम्युनिटी हॉल बिष्णुपुर बाजार दा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम कौबे एग्जीक्यूटिव मेंबर कुनगोमदोइना साबा फोरम अमा सेमख्रे
Mifam Atuda Amukogi President Dr. Y. Manikuman, Bisnapur Municipal Council Gi, Ward Number 4 Gi, Councillor C.I. Radhis Samna Maru Miu Singh Oina Sarup Yaki. Thawal District amasung Imphal East ki manungsanba Yaripok area da leidiba apunba club singi oiba mifam ama ngarang Yaripok Bamoleka Youth Club ki campus ta pangthoktuna Federation of Club Yaripok FCI kauba Yaripok ta leidiba club organization singi apunba apex body ama semkhre haide Kanglaipak Student Association gi Tararak Suba Mapok Kumon Numit ki Mangwenana Ngarang TZ Higher Secondary School da Pangthok kiba State Level Painting Competition da Category A gi Class 3 digi 4 Phawada Nongpok Maikon gi Onia Konsam na Ahanba Category B gi Class 5 digi 8 Phawagi Oina Don Bosco Higher Secondary School gi Simarong Lefrakpam Rohit Amadi Category C gi Class 9 digi 12 Phawagi Oina Wangkai High School gi Yumnam Rahulna Ahanba position takre Category ahum masida first, second, third yauna consolation prize wena miyoi tara da lakriba November gi tang taraga tarita KSA gi mapokumon tharamda mana mathum piragani Sahi asigi January ki tang kungini panda Lamsang Police Station gi manung sanba kadang banda su tangwaduna santi ki wari sanriba KNF ki kadar ama amasung misa mama hat chibaga mari lenena Chatakiba Magisterial Inquiry ki report puthok tababu yaning daba fondok tuna Kumnai Lal Naisel amasung Robert Hesai misigi matang da CM kiba JFC na October taragani pan gi ahing nungai degi Singi district singda chatarak diba general strike na Singi mafam singda akai ba pikre Mapitel dam na sol laba khunja singi awaba atuba matamda kogalu haina People Action for National Democratic Movement pandam na thadorakpa chero lamana khangalakle Hiramasi gi matang da Malik Sumbawa from Yauba memorandum ama pandam na Manipuri Chief Minister da October gi tang taragani toida pisin kre hairi Mapitel dam sol laba khunja singi awaba koknaba tung koiba thaurang ama tha sigi manungda sarkar na thabak ta onthoknaba pandam na taksilakle Lions Club of Imphal City gi Board of Directors ki meeting pangthok kibaga loinana District Governor SK Dharna Club asna paikal leba thabak tharom sing yangsin kre ngarang numidang Nirmala Hotel pangthok kiba tharom aduda club asigi President RK Kumarjit Zone Chairperson TISK so amadi Region Chairperson Dr. Y Yaimana Singba Thaupuba Singna Saruk Yaki Saliba sahi asida anoba member tarataruk induction tauba amadi club asina humanitarian service makha chathabadasu governor ayaba piri haina President Dr. Kumarjit na fongdorakle Caesar Hospital da nupi ama angang unabada mama sire masan aruba phiyom da leiri pendraba mioi kayana hospital gi mafam khara akai atoi thon kre laikhidra binupi adudi salam bina sori sahi kuntra mapuroiba sanjoy moirang lamkhai degini emu manu ge mios na fongdorakpada laikhidra be bina sori satchiba tang taraga tareta Caesar Hospital da pukalak laba matungda tang taraga nipan gi nimidang pung mapal rom taba matamda level room da pusinduna doctor na hidak kapna ba hairam laga chatki Nupi asi hek miro lakpadegi Dr. N. Subodana yengduna lakibani normal da angang unagani hairam laga ngarang nimidang pung tara matoirom taba matamda operation toraba matungda nupa ama pokhi nongyai matung pung ama makharom taba matamda bina sori laikhidre haina doctor na phongdorakhi loinana angang ge phijom su luri haina khangalakhi haire Dr. Subodana Fongdorakpada angang mama asi khanghodana sor honba nungaite hairakhiba lei yamna tangna thopa thodok ama oina masagi e asi langsta haigalakpadagi sor phunduna sibo aramba yai postmortem toroga chapchaba ama khangdok minasi manung matam sadana laikhidaba asi nungaitaba fawi angangi phibam asi khara lubadagi ICU da thamduna layembagi thabak sathari haina fongdorakhi
खोइसाउनरबा लैखिद्रबगी इमुंग मानुंग मियोय सिंगना सिजा हॉस्पिटल की मफ्रम खरा अमांग अता थोहनख्रे पुलिस ना मतम साना लाकचुना मखा ताना का हेनबा अमांग अता थोहगद्रे बनबा याई हंदक से मिनिस्टर ओक्रम इबो बिना रिम्स ता पांगथोपा थरम अमदा डॉक्टर सिंगना अना लायंगी थबक तौबा मतमदा असि अना यावरकपदा पेशेंट पार्टी के माइकेदिगी पेंदबा फोंगदोक्तुना हॉस्पिटल अमांग अता थोहनबगी थबक थिंगनबा असेंबली द बिल अमा पास तौननबा खनबा लैरे हाइबा वाफम थमखिबनी स्वच्छ भारत मिशन का मरी लेना लूना न थमनबा IMC वार्ड नंबर 2 की काउंसिलर पूर्णचंद्रन लुसिंगदुना इरम नला सेंगदोपगे थबक सिंग असि IMC की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर सोबिता न यंगसिनबगा लोइनना पाइखलेबा थबकपु थागतपा फोंगदोखरे लोइसिलकपदा मरुओइबा पाउ अमुखना सामकुन मरी सुबा पुलिस रेजिंग डे की थरम पांगथोखरे मथौ मसखंगबा पुलिस पर्सनल कुंथ्रागो हमदोइदा इकाई कुमनबा उठख्रे मियंग ताबिरिबा पुनमक्ता अमुका हन्ना खुरुमजरी।